Kungkang Babsong Jotun Bagino Tekasa Haino Hai notification to we pick ang Nong Buskanga. Obasanan is a gang, no Puja Sarango Jaran, General, Kotal visit Kaitonako, Brok, subscribe Kai Didi, the bell icon, Sinitoni, Jati notification Kotal Kotal Sopagan, Kenaro Jotun is less than Naiman and Baki. If I dishung senior notification digitang layana, Obo Hunkai Central Industrial Security Force CISF notification on money. Recruitment of Tam Ninati, Constable and Fireman, or Churu, Chilaroni Bagay Siminamo, Omo Burironi Bagay, ya, Muchlarok Simina, apply Camina, Buriro, apply Camia, last of that in Ketonai Azagamo, 3 study Noimas 2024. Mane, oh, 3 study September Mazarano, online Cholinai, Amsugarano last date, Pula Hangange, Ek 3 study, Agos Mas Nisimi, Ege Singoro Purapuri, Ek Mas Mimano, or Ek Mas Mission, Singoro, apply Kanyani Kaya. Also, online applications are invited from male Indians. So, we should start on application. Okay, or pay level something young, pay level no time can also. Okay, online mutual, offline mutual, ya or online chimney online, but as Agiro, okay, postal trotty rogo, Kalaimano, Hypanomo, online chimney online. Okay, Omo Kanyan is a psychological, Omo physical standard test, document verification, writing examination, computer writing examination, computer basic nai, last medical examination nai. Inke o exam repro hunge o jago language duitan nai English by tai Hindi o duitan bishingo jeba kaisana select kai sing exam mare nai agi SSC rogo khaina thanga hunge tabuk SSC rogo hunge Bengali ba option tonga haipana o jago hunge Bengali option kre English by Hindi siminat jeba ekta select ma khaina shu hangabo online apply kene thakan ke abo Indian citizen ngai arpore hinge se khaimana also go state wise they vacancy wise they category wise khakjak tongo ang tak sinitir porani simi saikhan gono obo 8 vacancy nukmani hinga obo UR oni bagai UR oni bagai 8 jon tongo tarpore hinge ex serviceman bagai 2 jon tongo tarpore S sironi bagai 3 jon tongo tei sini S tironi bagai hingai 13 টা tongo tar mane sini S tini jotono bishiyo jago total hunkai joto milibai 26 অবশ্যই অনুবাদকে করিয়ে যাব অবো অ্যাপ্লাই খানে থাকেন কি এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন 12 পাস নাংনাই লগ ইউএস সায়েন্স স্ট্রিম নাংনাই গে যারা আর্টস পড়ি তংনাই রক অবো হংকা হংকে বরক অ্যাপ্লাই খাইমিয়া আং বুলান সব হংকে যারা 12 সায়েন্স স্ট্রি 12 পাস খাইছে রক বরক সিমনে অ্যাপ্লাই খাইমানাই এইজ রিজাল্ট তংরো 18 নিসমি 23 হংকে এস রিল্যাক্সেশন নাংনা যারা নাং তংনাই রক Naharmano as legislation, ST wrong with 5 years one hours or so, obviously 3 years one, ex serviceman 3 years one, age 19 or Kozawa. Our Pore Hingai, this is Sananitanga, Obo apply Kanitanga, ST Evakai, ST certificate, they domicile certificate on a PRTC case, sure Nangai and Nangai among compulsory, exam Omokari Hingai, apply Kaimania. Amo bahike apply khainai jano nang last to sai khana bana bahike sing apply khainang tam khaina ar pore hinkai last tabuk nono sauna amo apply khainai thakan ki application fee banangnai obo a UR rok hingkai 100 টাকা rang nangnai hingkai ST SC jara ex serviceman tongnai rok hingkai borok kai kono rang nang je free bano khaimannai je omo application khai paimani pore chung chaya phanong ka samago application online form fill up paper kaise chaya ba jis phanong dongkha hangi singmono mar check khaima tongnai online correction in that phayo online correction in that result tongnai doro 10 tarik 10 mas 2024 te 12 tarik 10 mas 2024 মানে শুধু 2 দিন নিবাগে জাগাবো মানে application no correction খাইনা নিবাগে বরক দে দিব যদি ননি অ্যাপ্লিকেশন চাই আংনি রংকে ও 2 দিন বিশন নর কারেকশন মা খাইনা ফিয়াবা কারেকশন ফি 200 টাকা রাং নাঙ্গো কারেকশন খাইনা থাকা আংকাই আবন বগে পুইলা অনলাইন খেপ্রনো যত নসলাই নাইছগৈ কাহাম খাইयै খাইনা নিংথুন বাইফ্রম হিগে ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট নাহাজাগনাই অজাগাও বাহাইকে 5 কিলোমিটারস রানিং নাই 24 মিনিট হিগে নক যতনো প্র্যাকটিস খাইতংনি যারা অ্যাপ্লাই খাইমান নাই রক অমনো 5 kilometer makasih 24 menit hingga bini orang height measurement dog norok jotno nukna oro naji busukna nangnai sini ST rok ni bagai hingga 162.5 centimeters nangnai tarpore expansion hingga chest ni hingga 77 থেকে 82 centimeters ni o tonga nangnai fully roi 5 centimeter bar nangnai sini
abo hingkai jano physical standard test nai mankana ar pore physical standard test hingkai aboni pore hingkai jara o age relaxation nangnai rok borok ni bagai form tongo last annexure 3 bo rijak tongo annexure 4 annexure 5 o jaga ono rok naiti jara age relaxation nangnai rok omono fill up khaijai tlangnani nangnai logibo hingkai jara height ni problem chest ni problem tongnai rok khai annexure 6 o ungko rijak tongo annexure 6 no apply khaiyai no rok matlangnai jara amtengna hingkai omoni syllabus tam naide jaga general intelligence tongnai 25 marks ni আর general knowledge tongnai and awareness 25 marks ni elementary mathematics tongnai 25 marks ni english and hindi no jebo kaisa choose khaimana abo kai aro 25 marks tongnai total unke 100 marks ningnai 120 minutes ga aron bisingo 5 mark tongnai bosok sini STS ni bagai alada tongo nongjo sini ST obosi te SC borok hingka 33% manane nangnai omno qualify kene hingkai you are ex serviceman borok ni bagai hingkai 35% nangnai mane action bisingo 33 rok manka hingkai no pass ani thangnai hingkai omo physical standard test o puilo nanadi jara TET o agok jagrok yagrok borok hingka omono apply khaibo borok ni hudangnai apply khaipano borok no accept khlaijakla abon bagai jara TET o rok thangin no tongma chao ngai science stream rok nugui mangna ro science ungnani nangnai 12 pass science study pass ungnai tabo jaga na dino ro education qualification ngai jara borok sabo jaga o mane bahai ke selection puro ngai jodi no khoroksa borok bete khoroksa borok ni same to same mark phai tongkha ngai bini mark jodi soman ungdang ngai bini puila tam najaknai bini boys najaknai boys jodi no boys bo same ungdangkha boys ni pore tam najaknai bini log ma bo sa bisi log sa bisi bara obo najaknai second number o third number o hingkai jodi abosori mili thaka hingkai third number o najaknai bini qualifications samne bisi high qualification bono no trangjaknai abosori joni mili tongkha hingkai bini mung je application o mung rimani am mung bo alphabets saboni alphabets puila malai abo bai selection ngai noksai mangkhana mapso eta paisa nai toni o final jodi result no nainyan hingkai sob somoi final result ungtun jesapa nungtun official notification nainyan hingkai norok CISF ni website nogui mangkhana jaga result tongo o jaga visit khainai di norok joto nogui mannai hingkai omo PWD rok hingkai apply khaimia mo PWD rok ni bagai kriyo jaga kuno pay ngo notos fee to second dikang no bosokna ge norok apply khainani thangpro photo upload khaitani o photo hingkai bo 3 mas balukjak o photo rok hingkai norok apply khaimanya katal photo nangnai ngoi tai signature upload khaimaro tai photo mane buni rok photo upload takhadi signature rok buni upload takhadi abo hingkai reject ni painai kete photo rok blur rok takhadi online application jara online application khanya rengya eba khaimi angi dok hingkai ang bai krungdi ang online khairinai ngai no online khainani sikang jodi no kono information tebo saimana ni musung kangke no phone number ko kendi on number joto information saimana no ko khai kangkai gasang sana musung ba sang no online application jodi no khaimi ang kangke ang ojago link riwai nai no ang bai krungda jago online baiga khai ojago no form bo banai sorry notification bo tongo result baiga khanya nang amteke joto result ge amsangno tini bayasang jotono jara qualification match sonai rok apply khaimana ningtun tati jati ke apply khaimana ningtun hambai